me bulo na me de me ho akogya wo baabi se momboa me na adwuma a me ye baabi a me bulo no mi nkoso ngina me na so bi obe na adwen se o pagya to me level ni bia ahonhom no be brenas enti na wo se won so se wo sum nyame a wosum ni ye no nyankopon twitwa de wo free honum sa ahonhom no nyankopon fira ahonhom nani e wo ho na sa wo so be kɔ baabi a ho so ehye nya sa de a wo ni namu sa atempenhuo e betew manfo bebere aba afirim ekɔ ananka ni kwan se wo firim na sa wo de kɔ entertainment industry ni mu a omo beku aha daily trends on Polynom multimedia on him say had the oba all the trending news and I say and sema ekoso entertainment ni aha I need bro and you dom score you call the source near the mum I abro why e wo menchen na bekasa and sema e trending say Salinko ekobo Mmebusem asumo stage ye be kind ye be analysis ye free omo na omo field so ne omo din komo but en sem no akwa me say ye hu no kwasema ewom because say ebi say a stunt omo share that no omo share ho na esi ebi say asem no kre enne Mmebusem abekasa o de nsem bebre atodwa concerning in Lusem bia ewo si ni twanim me ne bigger quiz so akasa se won hwe so eno so Polynom multimedia he ya obetimi ahwe wa champion bibia boko de boko center for what yes de na eko ni ma na ekoso wako papi Kumase kakra what yes yako inya bebe beda but enya de ne beda nti asaba wo anya de one ne beda na ye enya de ne beda unya obi ne da ho de bi se me ma nkose me obi koda ho nti twa so mekoye adwuma nti eko inya bebe beda okay but enya de ne beda wo anya de one ne beda asema me no ne ko enya me no ne ko onim ne ko nti me se ye ko ye ne inya bebe beda but enya de ne beda na me se ma ngasa me obi koda o twa okay nti asem na eko ne se ye se Mmebusem e de ensem atodwa se ensem a eko no se oprobi ni na yibifa enye Salinko na nko ne baby na se ensem ne kire se as ensem a oka nyina kire se oman hihye ho se de nkofo hu no asumbo ne ye real ne ye bigger quiz ensem a mene na kan ya o se se mpo mo hihye ho a nko mbo na summa na no nyeden empire sanse mo hu ne se usu hu ne se ye hihye ho asemwe no akoye ne kana aye kana okay what you say fi say so omo hihye ho a menu na yingina ho okay say ye beka and baakofo akohu se ne bigger quiz kan odanseni ene hwan what you say eye hihye na omo hihye ho a asele aboa okay friend number afa ye using ye afa na obi e kan ho asem okay ya hihye ho so a de oye sa ade no waya ade what you say waboa ama trend no so aba but say wakobo obi asomo say obi so brand o say wahwe obi asomo say obi so brand so tro ne de ye nyina ya condemn say ba ye nyina ya condemn okay but o hwe interview a ekoso na Salinko pese o che say omo hihye ho okay and obi anso na owo ho no sa de no stars na owo nyina obi ase masa wan hihye hwe ho wanya ade na wo start ade no ewo rehearsals ama ye kama opa achew ena afede still na ukọ honum no wasa kwa akobo sotro no ati ase nti sotro ne de ene ne nyina ye sa be kan sisu dua pi say Salinko wanya ade okay what you say to the extent say ye boss sotro ma anopai de na chen say ijawum okay ijawum cause bigger quiz say sotro no second one no enye de hu mo TVs no so enye sana net na ijawum pa no wogina ho na nim feeling ya e boma anopai na chen say sotro de wanya ade okay ya he Mmebusem ansama o kan na o se obeso o kire ma kire se se asotro no baako ena to so mienu nti ne prince aso no na eni kwan se o ma na to aso because according to Mmebusem no because ebia na ya kwankire a ye de ama Salinko se onye no mfa mbre na se nti e ba sa na ze e wo se o sorry na ono so ye den eti bi film se ne se wabotu a me so mbo wana e be tie film na ze ahye ti se game a ebu o share no obi share wa ahye nti na ze obebbo na ebi atete film na ze akwansira onyan no anweke according to ono because no kasa from spiritual background
and all the same be to your class say based on the all can and same be on kind and obeka and no as only a day after another trend that I think say na kwesi about different of piece FM na obisa me ho nsem a oka say Lilwin legend actor Lilwin our boy Ghana industry ni pam o say emre bi no na Lilwin eje be 1500 and no Mmebusem me so no so je be 200 or a scenario me Lilwin awie okọ na o man iska say Mmebusem gina fato fu ogu kem na okohwe iska na 7 cedis na 7 cedis na o de man no na o tirim say 7 number ejina homa a great number and I say ebitimi abrewase na o tirim a ono de ne honhom ka kire ne say akwankyere a ye de amayede Lilwin na o de 7 cedis ide amano nti ono so agiye no ono so de wo so oye no say the on to aso feda no ne say daya ohuhuye na ya ofefa mu no eno de ontimi anyere emfa ntodwa eno na kire ne say ebia na Salinko so de a obeyi na ebia eno so enam honhom afa because sinifo no bebre ekonno so ebi so ekom so fo ebia ne gidie se de bigger quiz de ka etodwa wase wadwen kire wase mu say Paulino me da se ye kan duru asema ho nduru asin say juju ne sanema in the movie industry we can entertainment industry okay nye movie per what you say entertainment na e wo Ghana no okay yes ida so obefa nyame obesum nyame yi ana say obekobusom so okay what you say cause so wusum nyame na say wo ye botro bodwo a obi befa ho anyaw ekwan down ho what you say ena say bosom so a ukode nani eden de wo hye honom na wo de aye de obeye what you say bible kra me ate ase say ade bi e wodin wo asase so what you say anase ade bi odasani atodin wo asase so bia no e wo ho okay so far say obi njindi say aduro ho na eyi no e wo ho okay wonjindi a wonjindi but e wo ho okay ehwe bigger quiz interview ane ne ye wo so no de o ye den wo som bosom okay o suman a eye wo a on de on number bi ode ne bia obi kura be ka che say bigger quiz say ehunhuna what you say before we be say I think some bisa na sa question is on you so say ehunhuna na o chem say no on the real fact no sana oye but then confirm say ehunhuna but me ntimi enche say ehunhuna na say o say omo no obi a ba bi ode na chi atwene okay what you say ntimi asema Mmebusem e ka say akwankyere ne eyi no akwankyere nso de efiri baby bebere na eba on the chim say area na ne sofo bi what you say wan ka say so akwankyere na say o specify say sofo nyame nipa bi akwankyere a e de ama no na number 7 ho na me problem wonu okay 7 na ono no say akwankyere a wo de kasa akwankyere ne ko but wo bekyerem say 7 cities and 7 number bi a ye nyina nim say 7 perfect number okay what you say nti 7 ni gina homa perfect na say nkuku adan na wan ka say 7 na odema no no was promotional and say the positive aspect no na no odema and 7 cities nso satama o kan acho 7 cities na top petru okay ana top petru onyini yes me mo say masa me mabubu petru da okay me say 7 cities na top petru okay ena kura oko filling station say fuel station say auto petrol 7 cities o mbebu ama ya no do we do o say ebetumi do adu ebetumi do akọ from ebuakwa to Krom okay esa do aba 7 cities boys no mu twika na enyo mo de ano o mbetofu a 7 cities 10 cities o mo de kotan ba okay de bia nti ebetumi atofu no nti me de make say entertainment industry but no o chirem say ebia obi a oje ebia bosome 1500 ube ye adwuma o timi je 1500 2000 na o man is kase onfa bufu na o man no 7 cities je say de wo don sem no de ma okay obi chewade a enya wo na oba chen say chimade sei ene wo sere ne de a Dr. Stefan Despise say o ska be nti o ma be $2 million as what you say ba se wo sere ne say oh me ho akere me pesika bi sei eno no wakobusa ba se nipa na afi na koma mu ma o bibi a
What I say? And the boys say on if you want to say boy we share na obeto bill. Nti 5 cities no one na show nsem. Nti o share. No why you say? No aja. Woni ne ngo so class meba. Jiwe no. What I say? Obeji no bebim na 5 cities. What trash na na okọ. Otimi twa no wiper. What I say? Okay. Ubo na bi won ma obodo wiper be 3 nti enne I was say obeji. Na make us say bia nti 5 cities umu na. No why you say it said the old cotton line. Oh, now the man no watcham ko. Okay. What I say? Nti ska de obi cho ska untumi enkyere ska say. What I say? Nti 7 cities na betumi cry normal ska bia unu afi na kuma mu a ode man. Okay. Ene no hu say ho aba asem. What I say? Fa bebre no amanfo nti na amanfo esu ntumi nya papa no. Ntumi nya papa no. Obi wa nam traffic mu pa ade we de onyo obeye. But some obetiti nti. Yeah, say say na doctor nyoma bi Dr. Sekwam despite Emmanuel Ade evangelist Emmanuel Ade bi be kan sem bebre say na nti eba sa na e bia wo firi wakoma mu say wo ya ade na afi aye kese say e wo say wujai. Okay, what you say? But then yen so yen kase bi ade no bi say more can because so say me die also yen nyoma bi echi. Yes. But you better try say Mmebusem so na make sure say one on one. Na make sure me my friend no e phone so na some o catch me ni say and some na aba na sumba asem no obi a chire bi say story bi say obi anka ne de e bi say o yare ensem bebre but one shall and specify bibia but then me try say you no be kasa na I think say nya clarifications bebre nti de me kan say papa ye no e say so ane ye eden Emma Bimu. Yes. Yes. Because Ebia make us say we in a kumem and all the chair. And all the chair. And akuri see. The next time on you bibi. Ebso and any panon called the man here. What you say? Next time on you. But me problem is send send all kind. Say oh dream papa so no dream bonus. So we say on the positive side. Yes. Say also arguing the negative. And American say negative. I didn't think that they be a negative. Okay. Maybe the philosophy there mostly now say the positive no conquer the negative. A draw, men can say a draw. Okay. Music industry, sa entertainment industry, a draw. Okay. One more who buy obi beku. Okay. And I ain't kaden. Okay. Omuni mana. E wo ho. Amanfo bebre di ndro e na ye adwuma. Okay. E wo Ghana amanfo nim. What you say? Eto de bi kwa enye obi na ebebre wase but bebia ni pande ne ho akogya no wo mo ahonhoma ni pande ne ho akogya na ebebre wase ana wonjindi se wo soro na se wo nsum nyame na se ukọ malam bi ho ukọ beebi ukọ hu suman bi se suman sei na metio bu ame ne pagya me duru soro ha sei ame ko duru ha sei na se suman na ye sa ade na mawa obi bia wo be ye na adwen so pagya bia suman ne bebre na se enye wo na wo bre nipa na se o ana meboa ebi wa onfa din ne nko what you say wo poli no bia wo blow what you say wo say o medwuman me nsum nyame me do ye mfa me o de okay me nsum nyame na say me bulo na me de me ho akogya wo ba bi say omomboa me na adwuma me ye ba bia me bulo no me nkoso ngina me na so na me nya yi a na say de me ye no omusomu a obi oba na adwen say o pagya to me level ni bia ahonhom ne be brenas okay. Eno nche se me na me bre wo wase o. O se da mfa ne nko. Me fa nko ba bia but honhom a me de mo akogya no. E na e bre wase. Enti na wo se wo nso se wo sum nyame a. Wo sum ni ye no. Na Nyankopɔn twitwa de wo firi honom. Sa honhom no Nyankopɔn fira ahonhom nani e wo ho. Ana sa wo so be kɔ ba bia ho nso ehye. Enye sa de a wo ni namu sa tentenhuo. Ye betew. Amanfo bebre aba afirim ekɔ ananka ni kwan se wo mo firim. Okay. What you say? Eye ahobambo ne nyamesoma se na wayi nanim so wo soma na nso won som ne yi. Na ono so aye na adwen se ne eduro so amenko but wo de nyamesom katakata nani. Okay. Na se wo de ko entertainment industry ni mu a omu beku. Okay. Me na me ka kire. Okay, why eso e de nsema to you say one more ho ban dia ne on beku. Enti na me ka kire se wo fa nyame a fa ne yi so nyame yi emfa bibia nyame se ono de emfa nyame hufo bi anyere enka ne ho I mean so nyame ne fo akoma mu kan enante na obi etutia wa me ka kire se onya oda ati ase
fa ho twere nyame ono pani tumi nyina wura atiase. The name still remains I'm strong Polino ade a high daily trends de bia no ensema e trend wo social media bia no ye beba na ye be breaking it down ya source na ya che omadwen nkyere ne de abro enko ba bia happy subscribe na click the notification ya kram